Reran mayroon tika Charly Lynlyn yarawas ke kampung Warfanitan asu iti andilin beki kakang parma tu fakultas jadi medicine yo sunbe safar witi pe bior sambar satu saya mengarang kami tahu dia mesti pasuki falso nar kapong Kirisa mani conte yo awas dekat wan andil dilo pekin dua ibu tu orang ni uski conker boker ibu fanitan sasatawan fanitan me polis sasatawan yo ibu dah suki falso nar boker yo sak kapong ekar ya ni ata pali yo ayas falso ne ya sebutan esokkan pikir dia ata pali yo si pasuki falso nar boker kapong nami di pembicaraan orang conte program subsidi pada EP Commission Parorar program nami witi pembicaraan orang Chuukese program seperti orang ini kisahkan bapak memiliki kisahkan media tapan ane boleh persiapan juga ini kita punya sanitizer. Sapagok.
Aves, panen, diserong, aves, iwe, panen. Tadi kalau mga to, si Sujak Lipangin, ang Charly, kami ang sukwan, salipang, at kabuhin sa wala, para kabuhin sa wala, para kabuhin sa Lynlyn na inisip. Right there.
Nasa macam pasal ni je. Jadi suara orang di flang ni. Tadi dan rasa umus sama macam pada kita ni. Silakan. Siwit. Kita. Kalau ketua bakal saya ni. Program.
Apatana la la Fijimo Mo Ebemodu Apatana la la Fijimo Oh Going family Creator Apatana la la Fijimo Mo Ebemodu Apatana la la Fijimo Oh Going family Sendo,